Ban persyaajor ya kejing penmi ya kejing penbena da sarkar jela ban petrekam ya ka CRPC bat ka CPC hak jela berakawai. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubatitas Starwell Khan hak ka khatar terik unailur arhajar arpuar. Ulalu mekjingalang jang baru ki MDC ka KHADC bat kilasya mekarai ban yang persya ka notification ka bala penmi da ka sarkar jela. Haba kerana kilat patai kubor ubat titos Starwell Khan uloong baka KHADC kalasya mekarai babaro ki MDC jong ka KHADC kenet ya kendo obyang yau menteri rang ba agajala Konrad Kongkal Sangma mentak tayo ban pan syu gijing pensya ya kebaidai bat ka notification ban tertrekam ya ka CRPC bat ka CPC agajala Meghalaya berkawai uloong bala shimro ikarai ban ya kendo ulat gajala ban pensngau hu ba kenekaan ke tengku alang bat kariti sensyari Chief Executive Member uloong baga jingelang kala shimru ikarai banlu me jingelang bat baro ki khle nong senchar ki bidan ne kabor kum kinong bishar kum joru iki village code ban pen sengutu haki ga jingkta joga notification ka bala penmi da ka sarkar jela nilai atai halo kani bat karai kalong kabalong syai ba hadu mentahi nakaliang jongi ki MDC baro ngimpat pediang nginum la ban pediang ni kani notification kata kalong clear. Tiga baar karai kalong ba kenang bangin but dian biang ikan ban persngau biang hadin bangila ai jing tho showship minister bat mentang ilai rai bada ka delegation jong baro ki MDC ngini kendu yo ship minister menta kata yo bat ngakermen on ai ka appointment kenang bangin ya syai shu halo kanika subject. Kabalai ngin se kenduru yo gubernur. Namar baling ya kendu yo gubernur. Namar kani ka isu kaya tengku ya ki benta ki bedai bat ka riti sensyar jong kari India. Namar yang iru la ai border constitution ba komjuru le se ya ka ka baka sarkar kamut ban leru ka don ka bor nakaliang ka constitution. Te namar ba ya tengku kini ki arteli ki bor mo ngingi yo ru naka constitution dan takadaw nakaliang ka jungi ngin ya kendu yo gubernur ban pensungau hu halo kani ka benta ke bang ya kendo halo karai jong ka sarkar kabalai nilai railang bangin sakhat ya ka jingelang jong baro ki kli nong sensyar ki badon ya kata kabor kum ki nong bishar ba kum juru ya ki village code lani kitu ki shinong ki badon ni ki village code ba ngin ya phliu jingmut khnang bangin pensu thu shu ki halor ka implication ka bami na kani ke notification ya ka sarkar kala rai ban penmi ni ha ka jinga kendu ka jonga bat ki laingut ki kli jong kini ki lai tuli jong kini ki arteli ki district council na kaliang jong ka jain tiaru kila penpau ya ka ju hi ka jing menjur halor ka ka rai ka jongi ba kumjur ra kaliang jong garu hilsu kila penmi te khnang ban pen scam shu ikani na kaliang ka jonga ngan sa contact iki bat let se ngin se kendu bat kilu bro laingut. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.